kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mangtadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak na ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kumusta ka ngayon, Annie Lane, my loves? Nasaya at latamat, Mariano. Apay nga italaang asinong batam ti awag kaw. Pasensya kan Ano nga minti pakakumikumak. Amumat, kasapulak ti kwarta ita. Kasta ka day. Ay mun gayam, ada ka di pa'y kwartam dita. Apay kuma. Ang expire ti load ko inton madamdama. Saan kanto na may text? Ay bagam numano ti kasapulam, taludan ka. Sigurado ka? Wen, ibagam lang numanaw, tasyak ti makamaw. Anda ka di ti kwartam dita, ika ang anak kaw. Bunga minti sa nga ribu a kwarta kahit. Anum ti kwarta, tatang? Ay, anda lang pangusarak. Ay nawaw, pangusaran nyo iti kwarta. Kat adamot ti makan dito ibalay, tatang. Anda lang ti kayat ko agatangin. Mano ti kasapulan nyo aya? 150 laeng no anda Ang mga nubisyo ti pangusaran nyo. Ay saan anak ko? Awan ti bisyo. Sigurado nyo lang, tatang. Diyak kayat nga agbisyo kayo iti kasta nga edad nyo. Wen, di ka kadiagda, anak. Mangala kayo iti wallet ko, tatang. 150 laeng Nay, si kamot ti lumabas, Manong Mariano. Sa dino, ti papanam? Ay, di tayo stora din ka. Agload ka manan. Ay, katuna. Ay na, kaano lang idinagload ka? Asino ti katitext mo aya? Adayamat. Asino ti kasarsaritam iti cellphone mo idinaminsan alimmabasak ijabalayaw. Shhh. Ay, di mo matipig sa tisauma. Ay na, Manong. Kita amangan mat no iti kasta nga edad mo kat agpalpaloko ka pay laeng. Ay, saan matkitday adin ka? Ay, rumbang laeng, Manong. Lakay kan, nakababain mat. Wan ka day. Relax lang, letay adin ka. Amaw kaya aramida. Mangantayong tatang. Ay, nawaw. Kasla di namang manggag ti bagbagak. Ay, ti cellphone naman ti dumdumugan na. Maditikas to yung mapaspasamak Tatang! Ay, nawaw! Ay, hapay ka di ayan nilaw. Ay, makapay kigtot kamay. Itay pa'y ngayayaban kayo, tatang. Itay pa'y anak kaidasarak itikanan tayo. Ay, kastaya. Ay, pumunakan amangan. Ay, nawaw. Saan na mabalin, tatang? Ay, sanak pa'y ngamin amabisin. Agiddantan amangan, tatang. Intun kwan, malipatam tumanan timangan. Saanak pa'y ngarun amabisin. Makadlawa ko na, tatang. Ta cellphone mo matan ti priority. Sa pahin nakaisam ka, numingmingam. Ay, kwa. Naragsakak laeng, anak ko. Malala, umunakan amangan. Sumarunuak to inton madamdama. Promise! Promise nga. Asino ti kain-inawag mo, kan katetext mo, tatang? Apay adi mo maibati ti cellphone mo? Ay, nawaw. Awan mate, si kakit di mat anak ko. Mala, umaykaan, taintangarog manganain. Agidantan amangan, tapno awan mat ti may bagbagam. Manang ikang, awan ka ni timadmadlaw mo ka ni tatang. Anya kumangay, ading ko. Makabulanan apalpal iwag. Kat dakkel tinagbaliwan na, mana.
Apay ni tatang. Anya tinapaliiw mo kan ko, ana. Paliiw manang. Di na maibati ti cellphone na. Sakat sa bali ti isem na numaminsan. Amangan no adala ang ti binuya na dita, ah? At apag, ngaddaman ng timbabae na, manang. Anya? Ay, narigat pa'y ang maayaban amangan. Sino kumamot ti babae na no bilang man ading ko? Day tatisan tayong amo. Bulodam ti cellphone na, takitaam no asino. Di namat nga ron maibate. Kanayong laangin nga isutig iggaman na. Bayam, sakto ti agimbis ti gano ko. Sige manang, tulungan nak. Tasaan mo't ngamin nga ibaga ni tatang ti pudno. Sa di naman ang tinagturungan ni tatang nilo ading ko. At damanan iti sirok ti kayo ah. Ay nawaw, anya ter aramidin ni tatang ijay. At damanan kasarsarita na iti cellphone na. Ne, madi ah. Amangan ko na, no addamten ti pagdatunan na. Amangan no girlfriend na pa yun, hindi ah. Girlfriend? Iti kasta nga edad ni tatang? Anyat amom nga manang. Amangan no addat inamam muna dita, arupat kwarta. Lakayan ni tatangan niya. Dinan kabailan ti agtrabaho. Nang runa pa'y kat may samot nga addaan-an na yun na. Dayta nga road manang. No ni Nana Silvia siguro ti pagdatunan na. Mabalin pa'y, tamam mo tayo. Ang umno dayta textmate adayta. Ay, awan lat amok dita, manang. Agdigos kayong tatang. Ay, pimudot ka din ti danaw. Wen tatang, itay pa'y. Mala, aglisi ka nga roden, agdigusak. Ay nawaw, ibati yu pa'y mata cellphone nyo tatang. Ay, sana mabalain anak ka. Na, kasano nga rod makadigos kayo no kastalaang. Ay, siya kung ti makamaw. Ada teknik ko, anak ka. Kasano no mabasakat maperde. Saan? Adamat silupin na. Ay, talaga adi yu maibati ta cellphone nyo, tatang. Kasano ngay manang? Naalam ti cellphone ni tatang. Saan nga rod ading ko? Di namot ibati. Kung nagtumat kan ka manang, adda ilimlimad ni tatang. Anya nga tati ilimlimad ni tatang aya? Saan nga anya manang? No di kat asino? No idiretso ta nga ingatakan kwa na. Ay saan mabalin? Amangan kunak no maupay. Kasano nga ron ngay amamuan ta? Baybay ang tapay laeng. Si putam laeng ta amangan no rumwar. Amangan kunak no makisinsin na rakit dimot ditan. Kasano? Nupod no ti atap ko nga da girlfriend na. Basta bantayam, di mo palubusan arumar. No dumawat iti kwarta, di mo ikikan. Narigatan, amangan no kumkumpurminton ti papapanan na. Narigat nga tati agsapol iti mapukpukaw. Hello, Annie Lane. Oh, kumusta ka maten, Mariano? Nasaya at latamit. Matuloy ka diti-dita intong Lunes. Sikat ti makaambo Sa dino nga ron nga iti pagsabatan ta. Ijay sentro laangan Okay laang ka ni ka? Wen ano sakti ag biyahe? Mangitugot ka lang iti extra money ha? Ayaw sige. Itiks kanto intong Lunes. Good night! Awan ka ditilakad mo ita, nilaw anak ka. Apay kumatatang. Ay, awan matkide. Nasa lunsod ko laeng. Kinapudno na, awan tilakad ko itatatang. Aglako aklangan iti barbecue di tasangwanan itong malam. Ay, nawaw. Kasano ngayon na ita? Kasano pa'y makarwarak? Ay, saan mabalin amamwanda ti maipapan kada kami kani Annie Lane? Ay, sigurado akong traan damanain. Ay, masapol nga aglibas ang manain. Ay, tatang. Okay kayo kadilaan? Wait. Okay aklaan anak ko. Iti kasta lang ayo. Madlaw nga daparikot yaw. Ay, adalaeng nalagip ka, anak ko. Mala, panawan ka pa dito, tada ramidag. Kunak to,
Umat, asika ti masabat ko dito'y dalan, Manong Mariano. Lete. Apay akas na ti kawis mo, Manong Mariano. Ay, kuha, ading ko. Andalaing lakad ko. Sa dinaw, Hindi talaing. sapay nakapumada ka. Iti kasta alagam kat kaslaada ka date mo. Ay, awan na. Ay, kamalit ti pampanunutem. Sigurado ka. Wen, asino kumangay ti kadit kuno bilang laeng. Anya ti umay mo ibaga, nilo ka anakan. Kuantay. Ang mga nuling mabas ni tatang ditoy. Ay, nasabat ko nga ro, di tadalan itay. Apay ka day. Ay, nawaw. Talaga gayam arimwar. Apay ni tatang yo aya. Anyat mapaspasamak. Ay, naglibas nga ro, dantay. Anya? Idi pa'y napalabas a bulan apalpaliiwan may kinimanang. Takaslaan dati katetiks na babae. No kasta. Atapan yaw nga da karelasyon ti amayaw. Unantay. Madlaw may kanimanang nga dati ilimlimad na. Uray ti cellphone na. Di na maibate. Kaslad ay lamlamang na. Nasaya at magtanagawid kan, manang ikang. Apay ka di. Ni tatang. Ay nawaw. Apay ni tatang. Anya tinapasamakan ko na. Naglibas manang. Anya. Jakmat nga ron amo no sa dino tinagtorturungan na. Tikunan ni Auntie Lete, nasabat na kano di tadalan itay. Anya nga oras arimwar. Alas 10 ide agsapa. No kasta. Mano nga oras mo ten asaan anagawin? Ang mga nun nakisinara kan, iti katetex na. Ay, apo ni tatang. Tiltila mo ti papanan na. Ani Lane, sigurado ka kaday, akayat mo ti maturog iti kastoy at transient house. Uwan, okay lang. Tinapatag kat makapaginana da tao. Saan ka mabisain? Saan pa'y? Sigurado ka? Wan, kayat ko lang kaginana. Aywan gayam. Ada extra money nga pagbayad mo dita? Wait, ada pa'y ti 5,000 ko dito eh. Nasayat mat nga rod. Aginanata pa'y tani nabambanugak. Magantan tulaangan di tarwar inton madamdama. Ani Lane. Aginana ka matkit di dita. Maturog tapay. Sa dino tinagkapan nyo tatang. Apay anarabyan kayo? Itay pa'y nga ururayan kayo. Na. Ay nawaw. Apay day jay. Nagdirit sumit ni tatang iti silad na. Kung nga ron, manang. Kaslasaan na ta nakita. Ay, abda siguro parikot na. Una yan ni tatang. Ang mga nun nakisinar ng agpaiso. Kat nabastad. Isu akas ta tilangan na anagawid. Kasano kumaamaamuan ta. Kat di mo't ibaga ni tatang. Ilimlimad na mo't amin kadata. Bayang, kasaritak to ni tatang intun bigat. Sige, si kanto lang ang ti makaam mo amangam mo no apay akas dyan mo't ni tatang. Nay, apay, tatang. Di kayo mo't matagtagari dita. Di nakpakibiyangan, nilaw. Ay, nawaw. Ibagayo kumamot kada kami. Noan niya ti parikot yo, tatang. Ay, na. Na. Apay nga, tatang. Agsangit kayo matain. Ay, awanan. Hindi na ko nayayatan ni Anilin ka. Intaray na pa iti kwartak. Hinimbaglaangan Tanaas yan kanya. Takin ko iti dahi at transient house. Anya? Sino nga anilin day tatang? Ay, ti babaeng ayating. Nasakit launay tirik na kanakaw. Ay, kunak to kat tatang. Pudno ti atap ko. Babae ti katetex mo. Nay, nagsakit tirik na kanakaw. Traidor na siya yataw. Ay na, tatang. Basulyo. Apay ngamin ang nagtalak kayo adagos iti dayja tao. Ti dagas na pa'y, inlimod yo kada kami. Ay,
Awanan di kwarta. Intarayan na siya babae. Scammer na siya tao. Scammer! Saan anasayang at tikas ding inaramid yung tatang? Pinagdanagda kami launay. Sorry, anak ko. Naturod kayo pa'y amakisinarak iti text medyo. Jack ipagaraw pakas di ti aramid na anak ko. Pangaasim ata di nakong tanan ko. Amok abidot ko na jay. Awan ti bubot nga nyo amakisinarak iti diyo am-amu tatang. Sana na maulit anak ko. Sana kung nga agilimat ka na kayaw. Rumbang lang nga tatang. Asino ti pagdandanagin nyo? Isumot lagayam nga iduldulin nyo ti cellphone nyo. At damot gayam ti kalukon nga aramidan nyo. Sorry. Bayan yun. Tinapatag saan da kayo adinangran. Bayan yun ti kwarta, tamasukatan. Mangan kayo kidintan eh. Saan kaymot anangan idirabi eh. Kumusta kan, Manong? Nasakit tinakam ka kabagays. Sayang pati kwarta nga intarayda. Apay ngamin nagturid ka amakisinarak Pinagsasawan na pa'y kindi ati anak ko. Wan tabasol mo mat ngamin piman. Asinaw ti parigatam amang sapul ken kano at dadakas amapasamak ken ka ijay. Yun na. Hanggang nasakit itirik na tigas jay. Panagayat dalaang day taken ka, kabagis. Di da kayat amay sagmak ka, iso akasta. Nga ta. Wen, pagyamanam kit di tasa ulaang tinangag mo. Kan at least, adda ti anak mo amang isakit ken ka. Saan akas ka dagiti daduma dita, nga inlaksid dagiti anak da. Wan matkit di Handa puntong kabagays. Basol ko matlaeng. Tanagtalay kak adagos iti dayjay at tao. Hinlimad ko pa iti pamilyak. Dakas ngamin ti agilimlimad. May mayat lata no ibagam ka dagiti anak mo. Iti kasta amu damat. Kasanulaan no saan ka makaawid. Amu da nga raw ti pangsapsapulan daken ka. Ay unay kalakit din aya ka ba guys? Ay wow! Sakbay nga aramidam ti may sa abanag, agpanunot kapay anasayaat. Di ka agtalak adagos, laglagi pam, asaan nga amin kat nasayaat ti kapanunutan na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti may sa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay iniurnos para iti-script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay wow! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay wow! Anya nga iti impa-deliver mo, grasya anak ko. Plato, kutsara, tinidor, kanda dumapay, nanang. Ay nawaw, nagadaon. Wen, masapul ngamin ang masukatan dagiti plato iti restaurant ko. Nabayag ngamin ang dagijay. Wen makidi tapno awan maibaga dagiti customer mo. Kita nanang. Mayat ti kulay na saan ka day? Agpapada.
Sinan balitok mo amin, anak ko. Wen, day tati kulay anapilik nanang. Dapno kasla social mo't Ay, wen mainggan nyo laki di dagiti customer mo amangan, no kas tati gamit iti restaurant mo, anak ko. Day tamot lang ti may sa ama kagapo no apay akayat ko asukatan dagiti plato ijay nanang. Mayat day ta na panunod mo, anak ko. Para laang day ta iti negosyo. Si Kaman pa iti mangiyo nag-iti imbilag ko nga irik no agtudo, pipito lakay. Sa dino ti papanamaya bakit? At dati napatag nga ilakad ko. Marabyan ka kaday? Tiyak sigurado. Ngam amangan no marabyanak nang runak at dumagasak pa iti restaurant ti kumare. Gumatang kantuman nga ron iti similya nga imulak. Ilistam no anya si Milya ti ipagatang mo tapno jak malipatan. Itad mo tulaan nga no nalpas. Agdigosak pa'y biit. Iti sigo na paggatgatangan ta ti pangalaam ha? Won, basta ilistam lang dita tapno saan ko ang malipatan. Si kawet gayam rayta Dominga anak kaw. Adan samet lakad mau. Agpasentro ak tatang. Apay ijay sentraw. Ni tatang mo't saludsudan na laaminan. Ay nawaw. Dakes ka di ayat yung salud-sawd. Saan makiday? Ngam makapaasar mo ngamin numaminsan. Nyala, agrobot kang aruday. Ang mga nuanya pa'y ti pagturungan ti saritaan ta. Ay nawaw, nagmayat dagiti plato. Kutsara, tinidor, kan platito ni Mari Gracia Kasla balitaw. Nay, si kamat gayam day ta, Mari Dominga. Di magasak, takayat ko araman ng tiluto yung Mare. Ay katuan na. Sa dino nga itinagapwa, Mare. Di talaan, Mare. Aday na si Kaso. Anya nga iti bestseller yo. Dahito iti minumay, Mare. Agpili ka ano ada kayat mo. Number 1 kan number 5 ti bestseller may. Adalagtakin ka ano anya ti kayat mo. Adu maggayam ti minu yung Mare. Wen, Mare. Kasla social spicy ka. Kaslalaang, Mare. Ngam budget friendly dagiti makan ditoy. Agpili ka laang no anya ti kayat mo akanan. Taiso ti ipalutok iti kusina. No maipapanmat iti mainom, si kamatan ti makaam mo ang mga latap no makapili ka. Magusto ak ti platito. Kutsara kan tinidor ni Mari Gracia. Kasla balitok ti kulay na. Tinasayaat, ikargak iti bag ko ti daduma. Saan matkit di asyak ti ayan ti atensyon dagiti tattao? Sa maysa, busy ni Mari Gracia. Itayaming ko nga ikarga dagito iti bag ko. Aday ta, naikarga kon iti bag. Inayatak laang ti magna. Kan agkalmaan, tapno saan ang makadlaw ti kumare, kan dagiti staff na. Ay nawaw, nalpas ka mat adagos, Mari Dominga. Kasta talaga, Mare. Agpakada akon. Mabit lang, Mare. Ay nawaw, ang mga nung nakita na inaramid ko itay. Okay ka lang ka di, Mare? Kasla ada pagdandanagam. Anya nga minti ibaga, Mare. Inibus mo ka di ti inserve da amakan? Ha? Dayjay ka di, Mare. Ay wan, naibusin Naimas matiluto yung Mare. Worth 80 kwarta. Agpakada akon. Nasken nga agawidak, ta saan akayat nila kay ko ang marabyanak. Ay nawaw. Nagapod na ito yung platito. Kas ka na kutsara kan tinidor, Dominga. Di yu pakibiyangan day tatang. Nangalaam ka na ito'y kunak. Awan mat amok agamit tayo akas tao'y. Ginatang ko dagita. Di yu pakibiyangan dagita ko na. For your eyes only dagita. Saan ang masapul nga igaman nyo? Nagmayat ti kulay na sika. Sinanbalitaw. Isungarod nga laak. Tauray siya, kursunadak mo. Mabalin ka day, amausar na gitaoy. Wan, ngam siya lang ti mangusar tatang. Tay sigod agamit tayo ti usarin nyo. Di yu pakibiyangan dagita baro agamit ko. Sige. No, kastante ko na. Jakmat ipilit anak ka. Nagmayat lang amin akit kita ay. At na nakita kasi nan balitok iti karga nagiti plato. Bakit? Anya ko maita? Nangalam ka na gijay. Ginatang ko Sigurado ka?
Anya ti pa nagkita kanyak ayala kay, ulbod. Madlaw ko ngamin nga ininot amanay na yunan. Mas daawak. Daawan mo tikas di agamit tayo. Ay nawaw, syakla ang ti ada karbangan na amang usar kadagita, iso adiyo pakibyangan. Ada ayamot kasta. Gumatang ka iti gamit iti balay ngam si kalaang ti mangusar. Kada basta, no anya ti makitkita yu dita, diyo pakibyangan. Binilang ko dagita, at dala ang ti mapukaw. Na, agsal-salud-sudak laeng. Di ka madanagan. Tajak mo't pagan ano nga usarin na kita. Mari Dominga! Mare! Adak dito'y mare. Ay nawaw, anya dar aramidam dita mare. Kasla aglemlemeng kamat iti sirok dagiti mulam. Ay nawaw, di mo ka di makita mare. Madama ti panagdalos ko. Anya ti umay mo ibaga aya. Ay, kwa mare. Atoy, para kada kayo. No apay mo't adi na inbagbaga nga umay ita. Saan mo't amabalin apastro ka? Ang mga numakita na dagiti gamit iti kusina me. Mare! Oh, atoy mare. Awata mo na. Ay nawaw, anya day taaya mare. Adobo a manok kan prito a bangos. Saan anagatang iso nga ikan kayo? Di kay madanagan mare. Saan anadadaal dagita? Agyaman naklaunay amare. Saanan amasapol nga agluto ak iti pamigatan me. Negrasya mo't na jay, bakit? Adainyag na ama si Dalakay. Apay ngay ati mo pinastrag. Iti anya ama kagapu kumangay. Pinagkapim kumamat ti kumarim, ah? Inik kang nakapiman iti si Daam, ngam di mo mo't pinagkapi. Ay, kwa lakay. Anya? Busy day jay lakay. Agdardaras itay iso ajakon pinagkape. Inton sumaro nun tulangan ah. Apay nga rin na kasta ti tono ti boses mo. Kasla saan ka mo't asigurado iti ibagbagam? Anya asaan asiguradong ibagbagam di tamat. Basta no anya ti imbagak, isuday jayan pipitaw, awanan ti ado asaludso. Okay kalaan ka de, grasya anak ko. Ay, agparparikutak nga rod nanang. Ay nawa, apay, ada ka di ti parikot iti restaurant mo anak ko. Ininot mo't ngamin amay ibus dagiti gamit ko nanang. Manulangan tinabati kadagiti sinanbalitok a plato, platito, kutsara kan tinidor. Ay nawaw, kasano kumaama pasamak dayta? Ay, un nga rod ah. Amangan ko no ada nang iawid nanang. Manu abulan lang tinapalabas, sipod ginatang ko dagijay. Naibus mo't tan. Amangan mo, no dagiti staff mo. Wino dagiti customer mo lang ti mangyaw-awid. Day takot nga rod nanang. Iso na laeng tanarigat mati agpababasol no saan nakita dagiti mismo ang matak. Ada ti CCTV ijay, saan ka de, anak ko? At damat nanang. I-review, tapno makita no asino ti mangibibos iti gamit mo, anak ko. Sayang mo, no gumatang ka manan. Uwan nga rod ah. Isupay manan agastos no gumatangak. Italang mat anapasamak ti kastoy nanang. Nakurso na daan dagiti customer mo, anak ko. Sinan balitok tumang ngamin ti kulay na. Unak tumay. Kasto iti nakitak a platito kan kutsara iti restaurant ni Mari Gracia iti Kalman. Naglokon day ta Dominga. Iti restaurant siguro ti gayem na tinangalaan na karagitaw. Ay, mimimigam magtisinan balitok a platita o pipitaw. Kasto iti platito ang nakita kiti restaurant ni Gracia iti Kalman, tatang. Anya, kabisadok da jay tatang. Panagkunak ijay, tinagapon na iti sinan balitok agamit, nganyawid ni bakit ka. Ay, naglokaw na itataaw. Isamas daawak, ta ininot mo't amanay na yunan. Tunggal mangan siguro ijay kat adayawid na. Ay, kaasim at piman ti kumari na, ano taktakawan na. Dahil tangarog tatang, di naman pinanunot nga mga numalugi ti kumari na, iti kastangar aramiden na. Agpudno ka man kanyak si Kadominga, kukwa ka di ti kumarim dagita sinan balitok agamit nga nyawid mo? Sana, kukuamat nga ibagbagam di tamoy. Kasta tinakita kiti restaurant na idinaminsan. Pada na laang siguro ah. Apay, tila ang kumarik ti kabaalan na ti gumatang iti kasta. Ibagam ti pudno kanyak.
Di ka man nagululbod. Di mo maipilit ti ammom si Kapipito. No imbagak asaan? Saan? Ipilit mo pa'y laang mat ti ammom. Sigurado mla nga pudno ti ibagbagam. At dalang maamuak dita, sige ka. Kumusta nga, Gracia anak ko? Amom ka de, no asino ti mangyaw-awid iti gamit iti restaurant mo? Aduda, nanang. Ni Mari Dominga ti maysa. Tidaduma ketsak am mo. Dayo a customer. Ay nawaw, agraman ni Dominga? Taktakawan na ka? Ay, uwan nga rod, nanang. Nakita ka mismo iti CCTV. Nagturod mo tanday ta kumarem? Day takot nga rod, nanang. Isugayam nga agsubli-subli iti restaurant ko. Inutan na matgayaman at taktakawan dagiti sinanbalitok agamit ko. Kasarigam tao ti kumarem. Ibaga nga isubli na no anyaman ti tinakaw na. Iti kasta saan ka mo amalugi anak ko. Nariga nga tati agpuunan. Uwan nga rod, nanang. Sapay kabarbaro pa'y dagidjay. Ngamnay, naibus matan. Kaano nga'y amapan ka iti ayanda? Inton mawaya anak, nanang. Siyakla ang ti mapan iti ayanda no busy ka anak ko. Amok mo ti itsura dagiti gamit mo. Kitaak no ada iti balayda. No ada makitak day, alaak tao. Nagitoy ka na iti ibagbagam ang mapukpukaw agamit ti anak mo, Piray. Way, ni ta. Nakita nga ni Gracia iti CCTV nga ada ti ibabag ni Dominga. Ay nawaw, husto lang nga raw ti atap ni Pipitaw. Amok nga inala na dayta iti restaurant ti anak ko. Kat ita, ala account agparikot matan ni Gracia. Inot piman ang maibibus dagiti gamit na. Ay, oray asino mo't piman agad agparikaw no kasta. Lugi negosya o no agraman gamit kat pagintirisan lagi ti customer. Pudno launay. Alam mo lagi tamaray, siya kaun ti makaamo nga agpalawag iti anak ko. Kukuamot gayam ni Gracia na kita. No apay ang nagturad na dyan Dominga anang yawid di ti balay. Nagustuhan na siguro ti sinanbalitok akulay dagita agamit. Imbag man, taadda ka manan, Mari Dominga? Ay nawaw, kasla saan ka mat anaragsak nga adda manan Mari Gracia? Adda manan ti customer mo. Kitaam lang Mare. Ti? Kitaam, taamangan no adda manan makurso na daam agamit ko, kat iyawid munto manan. Naa, apay mat akastat ibagbagam? Ay na, di kan agin di mo dita, Mare. Nalipatam samet nga adda CCTV, Mare. Nakitak iti CCTV nga adda inbag mo. Saan lang anaminsan nga inaramid mo ti kasjay, Mare? Ha? Ammo, Mare, saan anasaya at ti kasjay nga inaramid mo? Panagtakaw mat lang ti kasjay. Malugyak mat ano agraman gamit ko dito'y kat iyawid mo, Mare. Kurang tiganan siyak itikin nanyo abayad dagiti gamit nga inyawid yo. Ay, sa anak lang na mangan. Makapadismaya ka mat. Basta agpabasol ka nagtakas ta. Sa anak nga agpabpabasol no awan ti ebidensyak, Mare. Kaya't mo ta ipabuyak ken ka tinaala iti CCTV? Naa, ayan dagiti gamit ko dito'y tatang. Anya agamit ti ibagbagam mag. Dagiti sinanbalitok agamit ko Adala ang mat dito'y itay Awanin Awanan? Nang iduldulinan nyo Insubli ko ni takin kukwa. Ay nawaw, apay akas ta tatang. No kayat mo ti gamit akas jay, gumatang kamay. Sana day tagtakaw ti amaw. Di mo pagintirisan ti gamit ti pada mataaw. Panunutang ba't piman ti lugi daan o kasta ti aramidab. Man nakibiyang kay launay mo. Gusto mo't piman ti imbaga ni tatangken ka. Anya launay ti pagsaksakitan tinakam mo ken ko aya. Kat saan mo mat ako ko ragi jay. Impabuya ni Mari Gracia ti video kanyak. Agpada kayo kinitatang. No para kanyak, husto laeng ti naramid ni tatang. Husto laeng ngayon sublina tapno di ka maisyo. Di mo ma-appresyar da jaya. Mabalin pa'y nga aglibakak no saan lang ang anakibiyang day tatao. Tangiwat mo man, si kalangarudan ti tultulungan ni tatang mo. Si kapala ang ti kastamay. Kasta titulong,
Karkarukit di nga inbabain nak, iti kastang inaramid na ah. Saan na ka nga imbabain ni tatang? Inaramid na lang piman, ti may parbang aramidon. Pagyamanang takas dyan ni tatang. Concern lat tapiman kan ka. Tiyak amo kada kayo. Panagtakaw ti kas dyan inaramid mo. Panunutom mo piman, tinegosyo ti pada matao. Saan agaputan na kurso na daan ti may sa abanag, kat basta takawam latan. Alawanan, basol kong. Apay, ipalubos mo, ang madadaal ti reputasyon mo, para lang karagita sinan balitok agamay. Ay, wow! Di mo pag-interesan ti saan mo ako kwa. Di mo ipalubos ang madadaal ti reputasyon mo para laang kadagiti na inmateryalan a bambanag. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay wow! Naragsak na ingkay panagdangdangag. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Narabyan ka ma, Nemya anak ka. Wana, tamasapol nga overtime kami, tatang. Ano ka dito, nagpalundri ita? Wan, tatang, sapay saan man na sumsumrek da jaman din. Ay nawaw, apay ka nungay. Jak man amoy ti da tao, tata. Saan pa'y mata nagpakada kanya? Amangan may, numaditirik nana. Imposible ya, tatang. Di na langan idiretso kanya, no di nan kayat tiag trabaho, tagsapulak iti kasukat na. Mano alawas sa nasana simrag. Makalawasan, tatang. Makapa-stress nga rod. Panagkunakit, addan sa bali ang nag-applyan day jay. Lukas na nga raon, ay sapul kalangan iti kasukat na. Adumot na iti kalugaran tayo nga awanan iti trabaho. Ang mga numayat na gijay. Ay, si kamagayang marinim ya. Imayak, tada ko job offer ko kan ka, Mari Vivian. Job offer? Wan, amok nga wan pa'y trabaho. No kayat mo, tangdanan ka. Tapno ada katulungan mi iti laundry shop media sentro. Ay, mabalin mo, maray. Manungay ti sweldo, maray. Kan manunga oras ti trabaho. Mangrugi ka iti 9 a.m. to 6 p.m. 15,000 per month. Once a week, day off. Oh, sige. Kasaritak to nila kay ko, no? Anya ti makunana, maray. Isupay ba't day jay amare? Sapay admin maintenance nila kay mo. Ay, nawon nga rod, maray. Bareng umanugot nga trabaho, I-text nak nga rod, no bilang takayat nila kay mo. Dagasan ka inton bigat, tagkuyog tangag pa sentro. No, okay lang ingkin ka. Kat agtrabaho ako malakay. Sayang mo di 15,000 per month. Amangan mo na rin kat ti trabaho jay bakit? Ay, awan mo tinala ka at trabaho lakay si kamot. Sika, no ka ba alam lakit de? Apay kit dinasaan? Kahit ka di asawan day ta panubusan naklakay? Uy, siguradong laang aka ba alam tagtrabaho? Ay na, agyaman ako nailakay. I-text ko nga rudon ni Marinem niya. Una, agam mabit lang. Adda ka di day off yo, bakit? Wen, adamot ka no. Once a week ka no, ti day off. O sige, ipadas mo nga rod Tay supay ba't nga agpaiso ti maswildom? Naisurok mo tandag iti rumbang nga ramida, Mari Vivian. Urayam lang, anti kaduam. Uwan, maray. No, adadi mo amo, agpasurok ang tulangan kan kwa na. Agawid akpay, tada na patag nga ramida. Sige, maray.
Umayak tumatlaang inton malam. Umay ko alaan ti koleksyon. Siguraduan nyo lang husto tit ito diyo asukli. Tanok kurang ti koleksyon, da kayon tumatlaang ti singirak. Wen mare, adamot kit di ati calculator. Alang arod, agpakada akon. Kitaan nyo matiar aramidan nyo dito ya. No adda ti customer, asikasun nyo adagos. Hey, wen mare, Ay wan gayam. Umay ni Mari Cecil inton madamdama. Itadyulangan dagiti ulas ngayon palaundri na, tanabayada ng dayjay. kunak tumay, si kadayta Vivian. Tito'y laundry shop mo gayam ti kaanak at ti pagtrab-trabahwam ita. Ay, uwan na nabitang, karugrugik laang. Ay, wan, mayat dayta. Ala, yanos ti agtrabaho, tapno adda gastusan ti pamilya, saan? Wan nga rod nana, nang runaket adda pa'y ti maintenance nila kay ko. Ay mano kano nga iti sweldo, iti makabulan. 15,000 kano nana. Ay, mayatin dayta ah. Wen nana, isupay ah. Ay, diya mo makita ti kaanakak. Nagawid ni Marinemya nana. Ada kano nga min aramidan na ita. Ay, sige, okay nga raw. Agpakada account tadi kay mataktak. Sapay nakapila tilabaan yaw. Kumusta nga iti first day of work mo, Vivian, bakit? Ay, po makabanog matlakay. Ay nabaw. Kunak man no adda appliances nga susaran niyaw. Ada mo ki di iso na laeng tayo na po. Makapabanog latamo. Kay, kaba alam ka di pa'y, no? Ay, kauwan kabailak ti agtrabaho. Maikawa aklaan siguro. Iso medyo nawambanugak kita. Kaano ti day off mo nga? Unay kan lakay. Kay rugrugik laang ng day off mo tinadagos ti salsaludsudam. Una ta, first day of work mo pa lang ita. Hanggang may kawa ak no kas nga awan ka dito palay. Sikakit di mo lakay. Aganos ta kurang mo't nga minti bayad tinateng apagbiagan ta. So nga masapon nga agtrabaho aklat ta. Nala, agi na nakapay nga rod. Kasi akong tagluto iti pangrabyan ta. Sige man karod lakay. Tane, po talaga anabanuga. Umayak man, demya kaanakan. Agtugaw kayo pa, Auntie Bitang. Agyaman akaanakan. O, anya tigagara yo, Auntie. Mo kiiday. Kaya't ko lang ti makiinistoryakin ka. Kunaglakit din no adda napatag nga ibagayo. Empleyado mo gayam ni Vivian kaaruba may kaanakan. Ay nawaw, kasano anamuan niyo, Auntie? Nakita kiti laundry shop mau ijay sentro. Wen, Auntie, may sabulan na matan nga trabaho kanya. Ay, naimbag man, tanalagip mo nga ikan iti trabaho na. Iso adagos ti napanunod ko, idipimanaw ti may nga assistant ko, Auntie. Husto tapno adda ti gastusin da kandila kay na. Ay, wala, Auntie. Kasla tulong kumatlaangan, kadakwada nga agasawa. Ay, ada akong lakay. Ay nawaw. Apay nga itakala nga nagawid bakit? Sa di no tinaplapanan. Ay, pasensya kan lakay. Nag-overtime kami ngamin. Kunak man no 9 a.m. to 6 p.m. lang di trabaho. Ado ngamin ti inaramid mi itay. Saka dudua kami laeng. Iso no choice. Nag-overtime kami. Kaano nga nagsweldo kayo? Inton Lunes ka no. Ay, dandaning arudan Sakto lakay. May ibusin ti abastuta. Agraman agas mo. Wan nga ron. Anong makasikamot na mabambanog bakit? Kanayon ba't ti pa nag-overtime mo? Ay na, di mon panunutin day talakay. Talaga akas na ti agasawa. Agtinulong iti anyaman arigat kenamay. Sweldong para itabulan, Mari Vivian. Agyaman ako nay, Mare. Awan ang yaman
Itad ko itan, tama nga magastos ko pa eh. Ay nawaw. Ay, 10,000 laang mo dahito mare. Nagkamali kan sa amin. Ay, talaga 10,000 day tamare. Na, abay na ya, 10,000 laang mare. Day talagang nga rin tinabati. Anong usam ano niya ti adda? Di ka pa ikat agyaman ta da sweldo ang maawat mo. Ay, ada nga pa'y sungam kurang man. Di ka nagreklamo. Tinapatag kat adda. Ang 15,000 mo ti saritaan, tamare? Wan, 10,000 lang ang gayam. Taiso ti ka ba ulak na itad? Ay nawaw, adaya mo't kas tamare? Iso na nga rin ti ka ba ulak na itad? Apay, di ka makaawat. Anya? Alala, agawid kan. Tamasa pa ka manan asumrag inton bigat, Mari Vivian. Kumusta ngay ba kahit? Nagsweldo ka kaday? Uwan lakay. Bakit? Apay nga ro da kas tatilangam. Nagsweldo ka kunam ngam di ka mo't makaisam. Kasano umot ngamin lakay. Apay? Kurang tinted ni Marin Nemia asweldo. 15,000 per month ti saritaan mi. Idi kwan 10,000 lang matintid na kanya. Anya? Ne, apay nga yakas ta? Kuripot mo't gayam dayjay ako marik. Di na itid ti husto asweldo dagiti empleyado na. Isu ka no gayam mo't laeng ti makagapo no apay apimanaw ti may isang assistant na. Sana mabalin na sana matungpal ti saritaan nyo. Isu nga rod nga manugot ka ngagtrabaho. Ta 15,000 per month kunana. Sana kung ngagtrabaho kan kuana. Lugi mo't itid na asweldo mi. Thank you lang nga rodon ti bayad na iti overtime mi. Kisayan na pa iti sweldo mi. Ay nawaw, san laang mo't nga iso ti kasapulan iti kwarta. Ay kat kasaritam di kumarim abakit. Ibagam kan kuana nga itid na ti umno asweldo. Saanan lakay? Jakit din sumsumrag Marwam dayjay ang marinem niya. Saan ka mo ta nagtrabaho ita, Vivian? Ti kunam kanya kasabado ti day off mo. Saan akong nagtrabaho iti laundry shop ti kaanakam, nana? Ay nawaw, apayain, pinapanaw na ka. Saan mo't kit di anya, di na mo't ammo ti agtungpal iti saritaan, nana. Anya tinaramid na 15,000 tinagtulagan mi abinulan ko. Idi kwan, 10,000 laang mo tinted na kanyak. Ta, isun laang kanu ti kabaulan na, nana. Anya? Ay, adaya mo ti kasta. Iswadya akong agsubli iti dayja a laundry shop, nana. Thank you lang nga rodon ti bayad ti overtime mi. Di na pa'y itad ti husto asweldo mi. Na, ay, jak mo asinuswitik mo gayam ti arami jay kaanakak. Ay, win nga rod, nana. Bayam, ta kasaritak tuman ni Nemia. Ay, maday, tikas jay nga aramidin na. Nayapay, anya ti aramidin day jay anemia. Tunyaw, ading kao. Apay ti kaanakam manang bitang. Di na kanu mo intad ti husto atangdan ni Vivian. Anya? 15,000 per month kanu tinagtulagan da. Agam 10,000 kanu laeng may tintid na. Ay nawaw, ti kunana kanyak kat 15,000 ti impasweldo na. Bagbagaam dayjay anemia. Nakababayin ti kasta nga aramidin na. Gundawayan na mo tipada na tao. Ay unayan ti anak ka. Amangan matlo dahi tati makagapaw. No apay nga awan agbayag nga assistant na. Ay talaga. Nga awan ti agbayag kan kwa na no sinuswitay ti aramid na. Kaslasaan ang mabutang ang maidimanda. Mala, bayam ta kasaritak to ti anak ka. Alaway, bagbagaam. Tapno awan to ti pagbabawyan na intundumtang ti maudi nga aldaw. Anya nga ti planom, Vivian, bakit? Agdimanda ka? Panag ko nam lakay. Anya nga ta tinasayaat nga aramidan. Musaktisi ka, agpatulong ka ni Kapitan, tapno agnakam ti kumaring. Sa bagay
May mayat no mapagsasaritaan ti parikot. Wana, taamang ano agistorya di takat si kanto ti padaksen na. Wen nga rod. Sige, kasaritak tulangan ni Kapitan. Noan niya ti mai-advise na para kanya. Wan bakit? Dahita ti kasayaatan nga aramidang. Kasayaat mo, tinagawid ka nemya. Ay, narabyanak pa ikit din. Makapasurun mat nga min day dya Vivian. Ay nawaw. Apa ni Vivian ti pagpabasulang. Wan tasaan kit din na simrek. Naala na lang ti sweldo na. Saan na nagpakpakita? Kasanaw kat sinuswitik mo ti aramid mo. Ay nawaw, basol ko pa ita. Kurang ka na tinted mo asweldo na. Isahan na dismaya. Ha? Noon niya ngamin tinagsaritaan niyo, isa o ti itid mo. Sana kasta kisayamot piman. Inaramid na saya at ti trabaho na. Isarong bang lahe nga itid mo ti sweldo ang nagtulagan niyo. Di yung amin maawatan, tatang. Sana nasaya at ti kasta Kung dawayam ti para matao. Itid mo, no mano ti kurang ti sweldo na, tapno malpasan ti saritaan. Ang tatang. Awanan ti ado asaaw. Di mo kurayang na may 5 ka sa kaagnakam. Tatang. Ala, agrobot ka. Tayin ka itid ka ni kumarim a Vivian ti kwarta. Akurang itintid mo asweldo na. Kayo matgayam tinagpulong ka ni tatang antibita. Wen tasada na saya at ti kastangar aramida kaanakan. Para 5,000 lang, anti. Noan niya nga min tinagsaritaan niyo, isaw titid mo. Saan mo ta mabalain akala at nga agbaliw latan ti kapanunutam, kainalpasan nga inaramid na ti trabaho na. No apay nga min amakibiyang kayo iti negosyo Wen tamairamraman kami mo't maibabain iti kastangar aramidam. Sweetik ka mo gayam. Kaya mo ti kasta. Kaya't mo ti bumaknang. Gapo iti sinusweetik nga aramid. Di ka mabutang maireklamaw Ni antimat. Tapno awan ti rireng. Itid mo ti kurang asweldo ni Vivian. Agam. No agpatangken ka, ay adaken ka daytan. Sapay nakita ka nagturong ijay barangay hall, idi kalmad. Anya? Adda ni Nimya Jerwar bakan. Ay nawaw, anya ti aramidin na dayta a tao dito Tsaka mo Namo na siguro nagpatulong ka ken Kapitan. Iso ngay may dito balay. Ay nawaw. Ala, rumwar ka tada kayo tagsarita. No siyak. Jak amo no niya ti ibagakin ko Ang mga no kamali ti may sumbat ko iti kumarem. Nasaysayat mo't lang da kayo tagtungtong. Tada kayo ti masaknan. Sige nga rod lakay. Anya ti masapul mo, Marinemya. Imaya, itad ko ti 5,000 na kurang iti tangdan mo. Ay nawaw, itaman pa'y. Pasensya ka Naamuam ka di nagpatulong akin ni Kapitan? Ay, masyan ka kumamat kanya. Nayunak iti 2,000 itad ko kan ka. Di mo lang ituloy ti agreklamo. Ay nanimya sa anak arupat kwarta. Saan lang mo't gayam asyak tinabiktimam. Ha? Nag-message kanyak dagiti sigod nga empleyado alinuklukom. Anya? Ay awanan. Awanan ti mayat nga agtrabaho kan kamaray. Pangaasiyo Narigat ti maadaan iti sweetik boss. Adi na mo ammo ti agtungpal iti saritaan. Awan lang nga ro din ti bayad ti overtime Kisayam pay laang mo ti sweldo Lugi kami mo tinano kasta. Sapay adu mo ti matrabaho iti laundry shop mo. No kasta, talagang agdemanda ka? Wan, tapno agnakam ka. San anasaya ati kasya agalad ti maysa negosyante mare. Noan niya tinagsaritaan, iso kuma ati itudyaw. Ngamin, inaramid mi mo't anasaya ati trabaho Nga, ipapaaramid yu kada kami. Pasensya kan mare. Masapol nga agsasango tayo ije barangay hall. Saan anasaya ati kasta agalad ti maysa negosyante mare. Noan niya tinagsaritaan, iso kuma ti itudyaw.
Ngamin, inaramid mi mo't anasaya at titrabaho mi nga inpaaramid yu kada kami. Pasensya kan mare, masapol nga agsasango tayo ije barangay hall. Ay, wow! Kas negosyante, aramidam no anya ti maiparbang. Di mo lukwan dagiti trabahador mo, tapno awan to ti pagbabawyam inton maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay wow! Naragsak na ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Anya ngay mananda kita dapat mo indalala kau anak ka. Ay, kwa tatang. Bado da ito'y, kan addamakan, iso ka pa'y man nga ilakok iti online. Ay, katuwan anak ka. Iso pa'y ngayon ka mo. Wen tatang, naimbag lang addama itid ko nga allowance dagiti kakapsat ko, no kasdi nga awan pa'y sweldo. Ay, pagyaman ako na'y anak ka, tananakam ka nga anak. Ambaw ti dumiskarte iti biyag. Rumbang lang tatang, malaksid iti trabaho. Aglako akpay iti online, tapno saan lang ati trabaho tinamnama kapagtaudan ti kwarta. Kat nasaya at day tada panunod mo anak ka. Awan matkid iti dakas na. Nulakit din nadalaos ti pagtaudan ti kwarta. Wen tatang. Punay mo tanjay anak ni Dariaw Maray. Ha? Asino nga anak na ti ibagbagam, Maray? Jay anak na akasla na ibusan iti trabaho. Anya? Asinaw? Ni Ellen man, Maray. Ha? Apay anak ko na makasla na ibusan iti trabaho? Una tatiltila mo tilaklako na iti online. Adalang arudan trabaho na ngamkasla kurangan na pailang. Anya? No saan abado ti ipos na, makan. Ay, na yan aya. Sirken na mo't amin at trabaho ang mabalin na sirken. Saan nga tama ba? Si kakit di mat Maray. Kaano pa'y anagbalin anak kababaen ti panaglako iti online? Oh, apay kasta tilangam. Ada ka di parikot mo? Kwa, parikot ko nga ti kwarta, Ben. Ang mga no dapay kwartam, pang-aasim man tapabuludan nak. Ano ay ti kwarta? Basta, ada na patag a pangaramatak. Saan mun adamagan pa'y? Anya? Ay na, pasensya kan lani. Ngam sa anak pa'y nagsweldo. Iso nga awan pa'y maipautang ko kan ka. Unay ba't daytan? Tunggal mang ibagaak iti kwarta ken ka, kanayo na kasta ti sungbat mo. Anya? Agbreak talangan, no kastamat lang. Ni, saan kumamat akasta alani? Maawatam kumamat ti imbagak nga awan pa'y kwartak. Ala, nagsweldo ka, pautangan ak nga rod 5,000, Ben. Ne, apay ngay kano madakas kete bagbagana day jay abaka at may papaniti anak ko. Jakban mo iti day jay asaling. Uy-uyawon na mo ti anak mo at tiltila ka no ilaklako na iti online. Aniya, ayaw na yan ngay. Nga nga taaya ti parikot na iti anak ko. Kasaan mi mat-ida pakibibiyangan. Ay, nawaw. Amumatan ti ugali ni Saleng. Amin kat uyawan kan katawaan na. Ay, taimbag pa'y kit di ay jay anak ko.
Tamo na ti rumakit. Amo na ti dumiskarte ti biyag. Di anak na ngay kuma. Anya ti source of income na ngay. Day tangarod kat. Naglaing nga aguyaw ni Saleng. Ngam di mismo nga anak na, di na ba ngarod makorektar. Imbis nga agtrabaho itinasayaat, ngam sabali mo ti mapan na ilaklakaw. Ay nawaw. Ay, naidumduma a source of income. Di na kaya ti agregat. Sakbay nga agkakwarta. Ay natatang, oray pa'y sumanao ni Auntie Saling itilikliko da. Sawan na amin ti kayat na asawan, awan bibiyang ko kankwana. Ha? Naruama kun iti kakastatat tao, tatang. Naglaing da as sumao, ngam ti mismo nga anak da, di da makita ti dakas nga aramid na. Ay, gusto ka iti day tadak ka. Iti kaanong man, saan adakas ti panaglako iti online, kan ti panagdiskarte iti biyag. Eh, kitun mait. No lakit dinadalos, kan awan ti madaldalapos at tao. Ay una yan ayan ni Auntie Saling. Biyangan na amin. Imbes ajay anak na kumati biyangan na. Ay, makaparurod mat day dya aben, nanang. Apayan akaw. Kasanumat nga men, tunggal mangibagakan kwa na iti kwarta, kanayon asungbat na saan pa ay nagsweldo. Anya? Makapauma ti kasdya nga ugali na. Ay nanak ko, ti kasayatan nga ramidom, i-break mo. Awan maganap mo iti kasday ataw. Ha? Ti kaayan-ayat, iti anyaman nga oras amang ibaga ka iti kwarta. At ako mamaitad na. Sana kasta, ay i-break mo kunak tumag. Mangsapul ka lang iti sabali alalakay. Uray lakay, basta lakit di adda kwarta na. Ay nawaw. Nanang? Saan kat akas lakin ni Bain? Awan pa'y maitultulong na kun ka. Ay, pangaasim man pa'y kumaray, tagpautang ka iti kwartam. Ha? Pangalaap ngay mat iti pautang ko kun ka. Alamot din, amaray. Umay nga min jay kolektor tinakautangak alinding intun madamdama. Katawan pagbayad ko. Anya? Kunak man, no adda ti buludan dya anak mau, iti kaayan-ayat na. Ay, awan mare. Awan ka no kwarta na jay lalaki. Ay kanayo nakasjay. Awan serbi na lalaki. Anya? Iso anak ko nak iti anak ka. I-break na laangan, tamang sapon laangan iti sabalay. Oray lakay, basta lakit di adda kwarta na. Sikakit di mat maray. Katuan mat maray. Awan serbi na day di aben. Iso apasensya laangan, ta i-break tong ti anak ko. Pasensya kan, Ben, ah? Ngam ag-break tan. Anya? Unay kamatan, Lani? Saan kumamatakas ta, ah? Awanan ti ado asaw. Awan matlat sir-sirbim. Kan awan may tultulong mo iti biyag ko. Anya? Apay nga yakas ta kamatan nga agsao. Apay? Saan ka di pa'y analawag timbagakan ka? Awan sir-sirbim iti biyag ko. Awan may tultulong mo. Useless ka. Anya? Dahito yung ti maudi apa nagsinarak ta. Kan pa nga asim. Ta saan na kon ariribukan pa'y? Saan na kon nga awagan? Kan saan na kon nga i-chat-chat? Lani, pangasim. Mabalin ka di pagsaritaan tapay daytang ko muna. Anya pa'y lain ti pagsaritaan tangay kat imbagak lang arudan nga awan sir-sirbim? Ay, una yan, aya. Di ta ka man langan. Dako na nga im-break mo day di aben. Ngam makais-isam ka malata na ka. Una yan, nanang. Anya nga rin ti kayat yu makita kanyak. Aglidayak, tamasayangan na kankwana, kasta ka di? No way. Anya? Iso nga im-break kon, tawan matlat sir-sirbina. Kanayon nga awan kwarta na. Makapasuron. Anyat kayat mo asawang? Ada ka barbaro boyfriend ko, nanang? Ha? Lakay, ngam at least, ada kwarta na. Anya? Nasaysayatan dayjay ngam ni Ben. Lakay dayjay, ngam tunggal mangibagaak iti kwarta, ada-adagos maited na. Ay kat nasayaat nga rod ano kasta anak ka. Ay yam among tuman kanya.
Tapno agbalin kaming to aklaus. Iti kasta, saan laang asikat ikan na iti kwarta? Duwata. Wala nang. Anya, nag-break kayo gaya man kinilani. Katuin, insukat na itilakay nga da kwarta na. Ha? Nauma kanya akon. Tatunggal mangibaga iti kwarta. Awan maitid ko. Tamairan-ranamat ngamin nga awan pa'y sweldo mi numaminsan. Una yan ngay, gapulaang iti dayta kat imbreak na ka. Ay nagalasan, sakit lakay tinangisukatan na ken ka. Ha? Anya ngay nga rod. Jakmat maipilit ti bagik kan ko ana, no saan na ko nakayat. Sa bagay matket di Nagsakit la panunutan. Agapula ang iti kinaisam na iti material abanag. Daitan ti makagapo, no apay nga imbreak nak. Ala, bay amon ben. Dayta akin na singput mo, saan akas kinilani ti rumbang aparaken ka. Ha? Makatumpong kanto iti nasingput. Man nakaawat, kan saan laeng a material abanag ti kayat na ken ka. Maray, adda na saya at ngay padamag ko ken ka. Ha? Hanya ngay dayta, Maray. Imbreak namin nila ni Jay Sigud akaayan ayat na. Gaputaawan mo't makukwarta na. Ita, adda ka barbaro akaayan ayat na. Lakay ngam adot kwarta na. Anya? Ado ti kwarta na kunak tumot. Saan ang narigat apagdawatan iti kwarta? Dayta, tinasaya at nga ipadamag mo kanyak, Maray. Katuan. Ay una yan, Maray. Para gayam ken ka ket nasaya at dayta nga aramiden di anak mo. Isi man ay ti kayat na. Saan na kayat ti agriga at sakbay amadaan iti kwarta? Anya? Imbes nga isurum kumadya anak mo nga agtrabaho iti nasaya at tapno na dalos ti pagtaudan ti kwarta na. Hanggang saan man, ta itolerate mo pa'y tikas dyan nga aramiden na. Anya kamatan aklasi nga ina, Maray. Anya? Ay nagalas mo tanday tapa nagsasaom si Kalite. Ay saan mo't, Maray? Ibagbagakla ang tipod now. Adakin ka, no agsakit tinakam mo. Hay, kundi uyaw day di abakit saling. Uyawan na ti panaglaklakok iti online, kas kadaan niya di taarakit ko. Ngam di anak na, ti mabagbagi na ti ilaklako na. Di namot nga rod mabagaan. Ha? Apay akas tamat ang tibagbaga manak ka. Win ata isumot ti damag dito'y lugar tayo, tatang. Ha? Kan may isa, naibagamit lang ni Ben Kanyak. Nga iso ka no nga imbreak nila ni. Gapulaang tasaan na ama ipay amin akid daw na, nang runa no kwarta. Aniya? Imbreak na ni Ben, sa naki-boyfriend itilakay nga adot kwarta na. Ay, oo na yan ngay. Kas jay ti kayat na. Jay agkakwarta asaan nga agbanog. Ngam ni inang na. Nauyaw. Uyawin na amin amakita na. Nagalas ti panagugali na. May amlat ka na nakaw. Tinapatag. Kat saan ka akas kadakwada? No kasta. Podnaw ta na ibaga kanyak ti anak ka. Wan, kat no agasam man. Ta proud na proud pa nga imay nang ibaga kanyak. Nga da ka numanin kabarbaro a boyfriend ti anak na. Aniya? Lakay ka numat. Ngam at least ada ka no kwarta na. Saan akas itisigod ang kaayan-ayat na nga awan ka na ti makukwarta na. Sus, kaya't naasawan. Kwarta lang ti habol da iti lalaki. Ayaw na yan ngay. Ay, day tagarod kat. Sapay nagpadaan da nga agina. Day gaya saling. Kasta na ya pananguy-uyaw na iti anak ko. At ilaylakla ko na iti online. Ngamjay anak na. At ilaylakla ko na ang kakwartalaan. Di namat nga rod mabagaan. Kasano mabagaan na ngay. Ka nagpadaan da nga agina. Si Kamay. Ay, sa bagay matkit di Nagpadaan da at talaga.
nagdagsan lakit din ay ti agaw awit iti lako. Nay, si kamot gayam Ellen. Ayaw na yun ngay, agpakpakarigat ka nga agaw awit iti lakaw. Ay, piman kamot. Ay, nawaw. Ha? Anya apiman nga ibagbagayo man. Iti kaano man sa anak apiman anya. Anya, kan may isa, at least kanyak, tapag rigrigatak amin dagiti kwarta. Saan akas kada kayo nga agina? Nay, anya ka din day ta nga ibagbagam si ka Ellen. Ulitak saan akas kada kayo nga agina? Amang sapul kayo lang itilakay apag kwartaan nyo. Kasla isupay kit din ti source of income nyo. Anya, apay, di pa nagkunayo kat saan anakababain day ta, antisaling? Ay nawaw, nagpigsa kayo met nga agtrabaho no kayat nyo. Ngam isi mani ngamin ti kayat nyo, nga uray ti dayaw met ti anak nyo, ti kasukat na. Elaine, iso asaan kayo kadi anauyaw, no adda makita yung nga agpakpakarigat nga agtrabaho, tapno adda kwarta, tada kayo ti mas nakakatkatawa. Day, apay akasta tila ngayon, nanang. Kaslada parikot yo. Ay, awan mo tarak ko. Awan, at dala pang panunutag. Ay, nananang, am mo kayon. Ada parikot yo, iso akasta kayo. Dayjay man ngamin nga Ellen. Nasabat ko itay. Nagadumutan nga imbaga na ti awanan baing. Ha? Anyat imbaga na, nanang. Ibagam kanyak, tamapan ko sugodan ni Jabalayda. Nakuna na nga main, asabali ka no ti source of income ta nga gina. Anya? Imbaga na dayta? Katuwag. Tiawanan ba'y na babay? Payman, siyak man ti makalaban na dayjay. Ay, wan man anak ko. Inka man pagsasawan iti uray lamaplang tilapayag na. Ay talaga, nanang. Saan ko mabalin abaybay ang latan? Kayat mo asawan. May ka dito'y tapno umay nakasarita may papan iti na ibagak iti inam. Wan? Kayat mo sakit di ang makaraman iti lipak. Asaan mo pa'y anaramramanan? Oo. Apay kasto na yapungtot mo. Guilty? Anya? Tapno amom anya. Saan ko nga ibagati kasjay? No saan ko maanauyaw ni nanang mo? Nalawag? Ha? Uyaw-uyawin na ti panaglaklakok iti online. Kas kada uyawin na pa idagiti sa bali araket ko. Ngam si kang anak na, anya ti source of income mo, dayaw mo? Anya? Sakbay kayo nga aguyaw. Kitain nyo nga umuna day tabagbagiyo. Agtrabaho kayo iti marangal ako nada. Dakis na, nagpadaan nyo pa'y nga agina. Imbes nga ikorektar na ka. Saan mo nagpada kayo? Ay nawaw. Hoy, saan ka nagsasawi di kasta? Imbagak lang arudan. Apay ti kunam, mabuti nga kan ka. Saan asyak ti padpadasam? Taamangan no ti lipak ko kan ka. Ti saan mo ama iturugan iti mano abulan. Sika, ti awanan bain. Ha? Ale, panaw! Ay, nawaw! Agtrabaho iti nasayaat, tapno ti biag kat sumayaat. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.